bari ngaha anye sinibaza yuko ni neza kugira ngo batugende kugira ngo kubona bari ngaha kandi nabo nyine babivuze ko bavyishimiye ifu yuko dukorana nabo igituma nashoboye gufata gutora abanyarwanda ko murazi ko namazana abantu bavuye mu bindi bihugu uno munsi murazi neza ko hariho amajambo menshi ugasanga abantu abamizisi menshi baridoga ngo bavuze imiziki yabo ngo canke ntibagira ibiki aba anye turi kumwe uno munsi murabona yuko nabantu bafite ibikorwa bishika kure cyane gose kubera iki tudashobora kubigako kubera iki tudashobora gukorana nabo kugira ngo dushobore kubafasha ibintu bimwe nabo nyine bashobore kudufasha ikindi naco nibaza ko ari Davis Day yabivuze dufashe imiliyoni z'abantu bari mu Rwanda nizo mu Burundi tukaziteranya nibaza ko ariho twokora ikintu kinini ya cyane gose uzora nk'inzu iyo uyubatse wowe nyene urashaka kumara imyaka n'imyaka utarayubaka muri bafashe ugashiraho abafundi benshi urashaka kuyiheza mu mwanya mutonya urabona donc resultat iraboneka n'ingoga dufashe tukaja hamwe rero twese twoshika kure avantage yindi dufise nuko tuvuga n'ururimi rumwe burya nuko gusa byitwa ngo ikirundi n'ikinyarwanda ni kimwe kuko ufashwa gahina gaha mu buhonga siki kirundi tuvuga ngaha anye ngo kiguma cyitwa ikirundi donc n'ikinyarwanda kuri jewe ni kirimi kimwe hanyuma igituma tutubana dukorana n'abantu nuko kurya ngwano turimo ko niko ndayita jewe yo guteza umuziki w'iwacu hanyuma ushike kure Jona yamye atubwira ejo avuga ati tugafata tukaja hamwe population yacu twese tukaja hamwe abamizisien twese tukaja hamwe tuzosanga twagize ikintu kinininya hamwe dutangura rero kwataka n'ibindi bihugu apana gukuraba ngo ibihugu byo ngaha hafi ugasanga no muri Nigeria ugasanga no muri Amerika hose turiko turashikayo nkuko mubona umaze imisi mubona aba Nigeria babikora ubunye barafashe bo baranadusize bariko baratakana no muri Amerika baramaze kwinjira bo urumva sasa ni muri iyo ntumbero turiko turabikora kandi no basaba ko namwebwe ngaha anye mutofata kuko burya bamenyesha makuru murashobora kwicaka kandi mugakiza murazi ibyo nshatse kuvuga bivanye no mu kazi kanyu muraharige usanga wanditse ibintu bibi cyangwa ugasanga muri ya ntumbero y'ibiteramo two turakora siko mwebwe mwabitahuye siko mwe mwavyanditse muriko muratakaza abasanzwe babakurikira namwe murafise uruhara runini ya cyane gose muri ako kazi muri ko murakora iyi ngwano turimo twese ifoko tuyikora hamwe nkuko natangwe ndabibabwira nkuko naba bari ngahanye bayibabwiye urumva sasa muze muragira attention cyane gose mu byo mwandika kugira ngo twese tuze turavuga kumwe uko umuntu akivuze ibi turimo twese tuvyumve kumwe kugira ngo dushobore gushikira abantu bose le maximum de gens bashobore kumva igikorwa turimo twese ndabashimiye Juno Okay. Ikibazo nibuka Landry yavuze nuko hari abantu bakorana ama collabo and then habeho gufashanya kugira ngo icyo gikorwa kigere kure. Ngiye mbona biterwa n'impamvu eshatu. Impamvu ya mbere ni reason ni impamvu icyo kintu cyakozwe. Iyo ni ya mbere. Iya kabiri ni ibiganiro biba byakozwe mbere yuko icyo kintu gikorwa. Iya gatatu ni valeur y'umuntu ku giti cye. Mereye ku mpamvu ya mbere iyo mufite purpose cyangwa se motivation yo kuba mwakora icyo kintu ibyanga bikundi iyo mufite aho muri guhuriza iyo mufite let's say nge na Alvin kuba twarakoranye indirimbo no kugira ngo twembi turacyara abahanzi batoya mfite imyaka itageze kuri 3 muri industry yo mu Rwanda Alvin nawe ni mushyashya nago namwumvaga muri 2018 right no kuvuga ngo turi muri generation imwe twese ni intumbero ya mbere nuko twembi dutera imbere no kuvuga ngo twese dufite ambition zimwe nta na rimwe twatandukanye umurongo ngo tuvuge ngo ntago nge mbifata ko Alvin Smith ari kunzamukiraho cyangwa nge ndi kumuzamukiraho twese dufite intumbero imwe twembi dutera imbere ibyo ngibyo ntago byatuma tudafatanya kuri projet yacu icya kabiri ibyo twumvikanye
ni ukuvuga ngo twarumvikanye ko tugiye gukora indirimbo igere kure. Ibyo nyine biba bihagije yuko twese dushiramo energy zacu, urumva, ku buryo icyo kintu kigera kure. Icya gatatu ni valeurs z'umuntu ku giti cye. Njye ntabwo ukuntu umeze byatuma njyewe ubwanjye ukuntu umeze niba narumvikanye nawe ikintu nibyo nyine. Ibyo tutavuganye ntabwo twabivuganye, ubwo ngubwo nshobora kubona n'ibyo tutavuganye ariko biri positive kuri twembi nabikora. For example, ntabwo niba tutaravuganye ko nzajya muri media gupromoting indirimbo ye, ntabwo bivuze ko niba hari yanjye yasohotse hari n'iyanjye nawe navuga iyanjye gusa. Ni ukuvuga ngo iyo dufite intumbero imwe twese, nta hantu turagera hadanje ku buryo twavuga ngo twariraye. Twese dukeneye gutera imbere, nkeneye gufata public y'u Burundi, nkeneye gufatiye akeneye gufata iyo mu Rwanda, twese tugatera imbere mu bihugu byombi, tukabasha guhuza imbaraga tukagera hanze nk'uko abandi bagiye babivuga. So icyo Paul ari kwita indwano ni fight twese turimo yo gupenetra Afrika yose, twese tukagera hanze, tukaba international, tukaba intercontinental, tukava muri Afrika tukagera no muri Europe cyangwa se Amerika, right? Rero twese ndabizi neza ko dufite intumbero zimwe, ndetse no guhuza ibihugu byombi tugabasha gupenetra ayandi ma marché yose ahari. Je nuko mbyumva. Merci. Yeah. Jina Johnny Bukamwa nielewa. I like that guy. Ili wasi mgende kwa Jenny Bon. Yeah. Yes. Ikibazo ukuntu nyibuka, harimo Big Fizzo, harimo Sat B, abo ni abavandimwe banjye, abo ni aba brother banjye nubaha cyane mu muziki industry muri rusange, ni abantu nubaha cyane, ariko wanyuriramo neza ukuntu cyatangiye ikibazo. Request conference abakuye ko munaza ikurikiranira bakwa bila bize biroro cyane. Cyo bidi wa cyane cyo bitworohera. Yumva ko nakerere kabari. Ego nabaje kibazo kivuga ati warakoranye mu bihange dufite umuziki w'u Burundi, Sabi na Big Fizzo, ntibigeze bagira amahirwe yo kuzoba bari mu giteramo ca cy'itariki 31, kandi mufitanye ibikorwa cyane cyasosoma munsi igero nyakira, kandi ubona bari dufite bakomeye kandi bakazi bashobora kugira aho bakugejeje mu gihe uri ngaho ku butaka bw'u Burundi, kuko bari dufise u Burundi bufise kabisa. Nashaka kunyerera ati mbega nta mukuza ndazi neza ko mushobora kuba mufite ibintu byabo mwayaze bifize umutani igikorwa, mbega nta kintu muri ko munategura nk'abarinzi bakuze cyangwa bakomeye mwakoranye kugira tubane tumona Davis D hano iwacu, ndavuga ma media tour ibiki n'ibindi bikorwa byinshi bitandukanye, ariko bitwereka Davis D na Big Fizzo, Davis na Sat B, donc utuntu activity. Yes. Yeah. First of all, n'abavandimwe banjye, n'abantu namenye even if ntarafata marché neza ya East Africa, n'abantu twamenyanye mu myaka ishize, cyane cyane Sat B. Bungu baka kanya nakoranye na Big Fizzo, indirimbo yanjye yitwa True for Day. So no kuvuga concert ntago ari cyo kintu cyonyine cyaduhuza. So ko concert ni ntago ari ya Big Fizzo, ntago ari ya Sat B, concert ni ya Party People, so yateguwe na Pole. So icyo ni igikorwa kiri ku ruhande kidahura n'ubushuti mfitanye nabo, ariko kubw'ubushuti mfitanye nabo cyangwa kubw'akazi bakoze katumye tubasha gukomunika, kuko akazi niko katumye mbasha kubamenya, nabo akazi nakoze kagatuma bamenya. So indirimbo nakoranye na Big Fizzo ni indirimbo nshyashya itaramara n'umunsi. Ya Sat B hashize imyaka I think shaka ari 5 6. So uri kumva
dukeneye gukora ikindi gikorwa twakora ikindi gishyashya. Cyane cyane ko nawe turi mu biganiro, turi kubiganiraho y'uburyo twakora igikorwa kindi gishyashya kijyanye na marshe aka kanya iriho. Nk'indirimbo nakoranye na Big Fizzo ni indirimbo ntago ari passage, ntago ari projet iri gutambuka gusa kuko mfite concert hano. Ni projet igomba kubaho, igakorerwa promotion, igakorerwa video iri ku rwego mpuzamahanga nk'uko nsanzwe nkora izindi video, and then iyo ndirimbo ikabasha kugira icyo idukorera mu bintu bigiye bitandukanye mu kazi kacu duhuriramo. Hari amakonseri menshi ari buze gukurikira next year, harimo menshi nayo hanze y'ibihugu byacu. So twategura n'ibindi byinshi, turabiganira, hari ibindi byinshi twategura muzagenda mubona mu minsi iri imbere, bizagenda bibera mu bihugu bitandukanye bitari hano gusa, ndetse na hano naho niho bitangirira, niho byatangiriye. So naho tukabasha gukomeza gushinga imizi no kwakora ibikorwa binini bikomeye cyane. So iyi ndirimbo ikintu nabonye aka kanya ni nkaho ubajije ikintu namaze gukora. Already indirimbo yamaze kuba mu rurimi rwacu dukoresha yamaze kuba benga. I Burundi barayizi, mu Rwanda barayizi. Aka kanya ifite comment, ifite abakunzi bacu bose bari excited yo kubona abo bantu babiri bari guhuriza muri projet imwe. So ako kanya ikintu twashakaga kugeraho aka kanya cyamaze kuba. Indirimbo yamaze kuba kandi indirimbo yamaze guhitinga ku munsi wayo wa mbere. So ibindi biraza kuza gukurikira mu bikorwa biri buze kugenda bikurikira umwaka utaha. Nababwira ko na video ya True for Dare yanjye na Big Fizzo nayo iraza kuba. Yeah. Alvin, kibazo cyari ku bijyanye n'amakolabo wakoranye na Juno, ko bokwitega kuri uyu munsi kubona mupafominga n'indirimbo. Bon, fait urumva ni ikibazo cyiza nubwo nakibagiye. Jewe nk'uko navuze yuko ariyo surprise nawe nateguye, rero muri byo wavuze birimo sibyo. Nuri sa abagiye gutera My brother Alvin Smith, mu bari bitwemera bro, no twemera kandi abarundi kano kanya baguhanza amaso n'umwana. Akabazo nashaka kubaza ni kamwe, warakoze amakolabo atandukanye, nashaka kubaza ati mbega kolabo ugiye gukorana na Juno, Juno turabizi ko ari umuririmbyi kabisa, n'umuririmbyi akoma kabisa, na uri umuririmbyi akazi turabizi, ariko ndashaka kumenya iyo kolabo izo bije kumara industry yacu iki, icyo kintu nshaka neza kumenya kugira ndazi neza ko sama strategy menshi ndakuzi turazina. None la promoter yo murakoze kolabo bakubaza go ije kubarira iki industry yacu, fait urumva yo murakoze ikintu aba nuko bafite icyizere yuko ategerezwa gukora ikintu kiremereye. Rero nkuko n'izindi zifite icyo zimaze kumarira igihugu cyacu, nkuko nasuye n'indi na byiza nk'iya ya Juno Kabije nayo nyine yafite ikintu peut-être izokora kinini mu gicozi cyoco nta kolabo yijyana mu. Yes, nuko dufata umwanya kubashimira bivuye no kakanya. Ababifuza kubaza ni benshi ariko tuzofata kugira ngo mushobore kubaza. Dushimire Crystal Event yabazaho gatoya afite ikibazo. So icyambere cyo reka maze nshimire telefone ko iyo atabagije telefone bibaze ko hari impaga tuzabaturonka imari guhezagire. Nongera nifuriza bonne chance kwa muri ko murakorana Amerika telefone ave Juno Kizigenza Bosco ndetse na Davis ndetse na Mutama hajya ariko twese ndabifuje bonne chance. Bo mwavuze yuko ikintu cyose gifite target, para gifite target birashobora kuzana Juno Kizigenza ndetse na Davis ndetse harimo abarundi biwacu nyine tuza gushikira abarundi bacu. So uno munsi abafans b'abarundi barakunda ibikorwa by'iwanyu, ariko kinyo rero ko abaririmbyi bo mu Rwanda benshi tumaze kumva baramaze gutahura yuko abafans bacu bakunda ibikorwa by'iwanyu. So nicyo ikintu ugiye gukora mu gihugu cyacu cyo mu Rwanda kumbure abafans b'iwanyu bumvishe yuko
n'abafanzi biwanyu bakwiye gukunda ibikorwa by'iwacu kuko natwe abafanzi bino mu Burundi bakunda ibikorwa by'iwacu kuko rero abazanye ngaha nuko yumvise indirimbo z'iwanyu hano bazivuza tuzumviriza kuko niyo zana umuntu hariye ko Kicukiro indirimbo ziwe zitari hit ngaha ari hacoje mu marira igiki mwiye gukora mu gihugu cy'u Rwanda ku bafani biwanyu kugira abafani biwanyu banabishikira ibikorwa bya Alvin Dramati Big Fizzo ndetse n'abandi nihereyeho jewe okay je nitangiriyeho I believe ko umuziki ni global language ushobora gukunda indirimbo iri mu Gishinwa ushobora gukunda indirimbo iri mu kirimi cyo muri Portugal ushobora gukunda indirimbo yo muri Turkey so umuziki ni global language umuziki ni vibe ya fresh umuziki ni melody nziza umuziki n'ururimi urumva kuba nko muri Indonesia bakunda indirimbo ya Juno iri mu Kinyarwanda ntago ari igitangaza no kuvuga ngo kuri ngewe umuziki mwiza urijyana akazi kenshi kari kuri aba artist kurusha aba promoters n'aba DJ n'abanyamakuru byatari no kuvuga ngo kuba Gangnam Style urayizi yo muri Korea kuba yarabaye hit isi yose nago Pisa yaje muri i Burundi cyangwa mu Rwanda gukora promotion yayo right nuko yakoze indirimbo nziza tukayimenya right no kuvuga ngo uruhare runini ruri ku mu artist aba artist dukore igihe kizagera igihe cyarageze mu Rwanda bakundwa i Burundi igihe cyarageze abarundi bakundwa mu Rwanda igihe cyarageze umunigerien akundwa muri Afrika no muri Amerika akazi kenshi kari ku mu artist aba artist bose bari kundeba bari kunyumva ndababwiye courage umuziki nta limit ugira twese dushiremo imbaraga tuzabigeraho it's a matter of time yeah thank you nuko nibaza yuko ibibazo byose byishuwe neza kandi ku nyishu nziza zitomoye ni Crystal Event tubwiye kino gitaramo gikomeye kizoba ku munsi wa gatandatu ni gitaramo atamuntu n'umwe akwiye gusiba ni gitaramo dukeneye yuko isaha zibiri buguruye imyango kugira ngo amatike atangure kudandazwa bacu batubwira yuko amatike aheze bivanye n'ubwinshi bw'abantu buzuza muri ico gitaramo ni Crystal Event zongo na Bizimana Paula canke DJ Paula muramubona yababwiye byinshi kandi mwatahuye asangwa nategura ibiteramo byinshi gose ariko turashimira abartiste bacu turahera kuri Alvin bavuga ngo Chanté de nos données commence par soi-même Alvin Smith turashimira Juno Kizigenza turashimira Davis D turashimira na Dramati nawe nyene muri kano kanya tuvugana ari mu marepetition kugira ngo ku munsi wa gatandatu azotanga ibintu bimeze neza turashimira bazananye na Davis D Bernard Bagenzi turashimira cyane Lionel kuva muri Brarudi iciye mu kinyobwa Amstel Royal Imana kumugisha turashimira Visit Burundi nabo nyene barashe kudushigikira ariko nkuko nababwiye iki kibanza turi ni kibanza ciza ni kibanza giteye igomwe ni kibanza giharurwa mu bibanza bya mbere byiza kandi biteye igomwe mu gihugu cy'u Burundi aho uzoja hose gira abantu yuko Marta Hotel nico kibanza ca mbere ciza nico kibanza ca mbere cakira ingenzi ni naco kibanza cashikiyemo abartiste bacu bakomeye Juno Amela Davis ni naco kibanza gifise service za mbere nziza ngaha uje ngaha iminota ibiri imfungwa ziba zishitse kandi zimeze neza cyane turashimira Pikla nayo nyene nibwo butambiro bwa mbere bwiza kandi busukuye mu gihugu cyose cy'u Burundi turashimira KCB muri KCB iyo wone mushobora kugenda amafaranga ukayaronka ubwo nyene umwanya ushiseyo turashimira Akeza Net ukeneye ibintu bya mbere byihuse ukorana na Akeza turashimira Marta Hotel nkuko nabivuze turashimira Nilu Buja abartiste bose bazaba bambaye impunzu zagure muri Nilu Buja Canal Plus ushaka amasanamu ya mbere meza ukorana na Canal Plus ukeneye ikibanza ca mbere kirimo umuyaga uja muri Zion Beach umuco microfinance niyo microfinance yonyene ufise n'amarijana ushobora kubisa maze ibintu bikagenda neza cyane turashimira abamenyesha makuru bose media turakabura neza yuko mufise uruhara rukomeye cyane mu iterambere